ट्रेन घंटिका स्टेशन ठिया पुरी जीव बोलिकी रास्ता माने रास्ता बनाती देखिए मूर्ति भाव देखिए राइट साइड हो लेफ्ट साइड हो सब जगह दर्शन कर बहुत बढ़िया सुंदर लगुच फास्ट टाइम मत ना मजा लगुच बहुत भी मुझे किसी एडिटिंग कर नर्माल कहना कथा कह खराब हो साग भाई ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ବି ବସିଥିଲେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲା କିଏ ବସିବା ସିଟ୍ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନ୍ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ ପଛରେ ଜାଗା ଏମିତି ବସି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସାଙ୍ଗଟା ବସିଛି ଆଉ ବୋତଲ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପାଣି ବୋତଲ କ୍ୟାରି କରିଛି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ବି ନେଇଯାଇଛି ପାଣି ଥଣ୍ଡା ଥିଲା କିଣି ନେଇଗଲି ଟ୍ରେନରେ କିଣୁଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ବହୁତ ଖରା ବି ବହୁତ ଗରମ ଅଛି ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗଟା ଆମର ବସିକି ଆଉ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଟିକେ କ'ଣ ପାଣି ଫାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ନଡ଼ିଆ ପାଣି ମିଳିଗଲା ବଡ଼ ପାଣି ତ ଭାଇ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଛଡ଼େଇକି ଦେଲା ମାଷ୍ଟର ପୁରା ସେ बहुत बढ़िया लगा और पहुँच हमारे साक्षी गोपाल स्टेशन की साक्षी गोपाल की चढ़िले ओह्लैले छोट छोट छुआ मैंने कलेज स्टूडेंट मैंने चढ़े गोटे पब्लिक अच्छी भाई चलो गाड़ी स्टेशन किया कौन और घर कर पूरी रास्ता बहुत बढ़िया आठर घंटिका स्टेशन चढ़े पूरी मात्र 2 घंटा लगे पहुँचा 2 घंटा भी नुहे 10टार लगे पहुँचल 8टार चढ़ी गलु ठीक 10टार पहुँचल हाँ 10टा लगे बाहर बहुत खरा होता ट्रेन भी बहुत सुंदर लगुला स्टेशन आसगली वाटर ब्लॉक वीडियो सुधारी भूख लगला तो फिशरमैन किचन पहुँची गला भर बहुत बढ़िया व्यू देखा बहुत बढ़िया व्यू हो कौन खाई बोल कि बहुत बहुत सुंदर होता होटेल भाई कौटी बस फाँका भी पूरा थिला कौटी बस भाई पहुँचला गोटे जगह बस सीट मिलगला मोटा भी खेदी मोर नर्माल सूप वगैरह भी बहुत बढ़िया जिनस चिकेन रेट टे ऊँचा था चलो खाया में ऑर्डर देती बहुत बढ़िया खाना टेस्ट था सी भी स्वर्गद्वार आगे ये होटेल भी तो फिशरमैन किचेन से स्वर्गद्वार आगे जस्ट डाहाण पड़ पड़ो बहुत बढ़िया होटेल ये आस निहागर खाई बहुत बढ़िया टेस्ट लगे बहुत क्लीन भी था बहुत बढ़िया क्लीन था आराम से बहुत बढ़िया खाया खाई भी ऑर्डर दे तंदूरी पनीर पनीर टिक्का पापड़ और क्राब मगेद और फिश फिंगर मगेद पनीर टिक्का फ्राए फिश आइटम मगेद फ्राइड राइस मगेद क्राब बड़ क्राब भाई पानी आते बहुत टेस्टी 1420 टका गोटे पुची बीचटे पड़े टे देखा तापर दिन रहीकटा सका पलू तारा
ସେଠି ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇ ତାର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ସେନାପତି ସେଠି ପଳେଇଲୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଥିଲା ଦହିବରା ଥିଲା। ଏଇଟା ରେଡ୍ରଫ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ସୁବିଧା ହେଇଠି ପଡ଼ିଯିବ। କାରଣ ୟାଙ୍କ ଦହିବରା ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ କେଉଁଠି ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଦହିବରା ପାଇବି। ଏତିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୋର ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଡିଲିସିୟସ୍ ଥିଲା। ଲୋକ ଛଅଟା ସାତଟା ଖାଇଥିଲି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଭାଇ, ପାଟିରୁ ପାଣି ବାହାରିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତ ସେଠି ବହୁତ ସୁଇଟ୍ ବି ଥିଲା, ବହୁତ ପିଓର ଜିନିଷ ଥିଲା ଭାଇ, କିଛି ଭେଜାଲ କି ନାହିଁ। ଆଉ ପିଓର ମିଲ୍କ ଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି କି ନାଇଁ ପୁରା ପିଓର ଇଏ ଏଇଟା ରଖା ପିଇଛି। ଆମେ ରସମଲେଇ ମଗେଇଛି, ଏଥର ବହୁତ ଗରମ ଗରମ ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତ ଦହିବରା ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଟଙ୍କା ନେଲେ ରସମଲେଇ ଖାଇଛି। ତାପରେ ହେଇଛି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଟ୍ରେନ୍ ଘରକୁ ଯିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗଲୁ, 4ଟା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ବସେଇ ଗଲୁ। ତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିକି ବହୁତ ବସି ବାୟାର ସାଙ୍ଗଟା ବସିକି କେଉଁଠି ବସି କେଉଁଠି ଆରେ କେଉଁଠି ବସିକି ଚାଲିକି ବସି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲି। ତ ସେମିତି କରୁଥିଲା। ଏବେ ବି ମୋ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବି ଚୋରି ହେଇଗଲା, ସେଇଠିକି ପଳେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଉଠେଇବି ବୋଲି। ତ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଫାଙ୍କା, କିଛି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। 4ଟା ବସିବାଟା ହେବି ଲୋକ, ବହୁତ ବି 4ଟା ବସିବା ଦେଖି। ତ ବାଥରୁମ୍ ଆସି ଦେଖି ବାଥରୁମ୍ ଦିଟା ସଫାସୁଫି ଅଛି ଚଳିବ। ପୁରା ଫାଙ୍କା ସାଙ୍ଗଟା ହେଇଛି ଗଲା ବାହାରୁ ପାଣି ଆଣିବି। ପାଣି ପିଇ ପୁଣି ଚଢ଼ିଗଲୁ। ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ବି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସାଇଡ଼୍ ଠିଆ ହେଇଛି କୁଆଡ଼େ ବସିଲୁ। ଘରକୁ ଚାଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।